Halo gagayam, baro man na nakapadasan ti mga ganyo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, dito drama ama ng biyana. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay the song Lily Sardo kan amin nakaruba na ngagdengdengag, dita pudok tagudin, kastamatan kanila kay nakagawad Robin Lizardo. Hello mat kani Eduardo Pogi dita Santa Maria Ilocos Sur, ni Rolen Ragindin, kani Virginia Lapada dita Japan. Manipod man kani Kabs at Guring sa napod no anagan tintay drama, ket kastiti ko nana. Dear manang biyanang, talo ababa iti anak mi kan nila kay ko. Adda natalgad at trabaho ti inauna nga anak mi. Ket gaputag susweldo iso ti obliga kamang tulong dagiti agad adal pay akakabsat na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Adto ti gatang yu iti bagas yun nanang. Ay na, agyaman naklaunay, dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Ket kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan, tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Ket kastamat na talaga tararamidak nanang. Palagiplaan nga. Ay, nay, di ka pa'y makias-asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko, tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga ti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehyo, mabalintan tagkasar. Kasta ngamin ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan, agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan nga agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Ay, wan nga rod. Ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo kadain, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wan nabayag matpiman na nagururay di tao. Wan nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod napud no ni Ignacio kanyak tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay kare ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ko. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Ay, wan. Asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabahok nanang. Agboard agsamak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay lang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka ti mang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si mat, tadi ka pa'y makias-asawa. Apay no ni Miling mo't timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita saan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papan iti plano mi kundali apa nagkasar na.
Ne, dagulit ka mata niya. Palubusan da kami kuman kani daling agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura, manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kan dali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pay, dagiti kakabsat na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasalungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak man iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumatan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugalig. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanaganak lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta bakit? Un nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti di na. Ay na, pagrebangan na dayta, ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Adasadsadot nga. Amumait nga awan daga aso kaya isa ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumanga agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa ilang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Diyay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagarom kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaudyanan na. Nakaturpusan ni Jimina nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, saan ay atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina? Baybay ampay laday ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini miling at da kanuyor urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan ti yor urnungam kin saan ka naimot. Iso apang nga asim, di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan nyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingput kung saan naimot. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo ito intap no aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Alaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanin ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimuro ti rayumak. Sa anak-anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka,
Awan mo nga rod may tulong mo. Mabalin pa'y may tapag nainan ti balay tayaw. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kumut-kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mayt, anak ka. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam, okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw ita niya man na plano yaw. Mano atawin matpi man na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti eper priority time. Amaok nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bayam agumora. Sana mabalin natin kayat natin masursuraw. Aglablabas mo tan no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yu ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo. Di yu amo, nanang. Na, diyak amuti may papan iti dayta. Talaga amot na diyak kabsat mo Natangken ti ulo na. Kunak mo't asan pa'y ang makiasawa. Kanapay adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidalay. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanan. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglapod iti kayat dang aramidain. Sika ayat agastaws. Saan may... Saan nga rod amapalin? Tasaan pa'y anay patarimaan to'y balay. Apay, di ka makauawat. Oscar. Napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang augalay. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumak kat sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo ituray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod. Tunggal makitkitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Apay aya akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti planok. Agraman ti balay. Saanon anay patarimaan ni Dalay. Tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko ngay ko rin. Di ka umayaya. Ijay, Itayan ti apo ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan ti apo ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apo ka Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagruprupa da diya nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit. Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no. Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na. Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw ti panagkasaryon ka ni Dalay. Di na pala maaklaon. Anya? Ay ngam baybayan yawn. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay.
Hapay anarabyan ka. Anya kumaita no naramyanak. Awan mo trabaho. Anya ti idar arami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglangan tayak napan. Sigurado ang madadal ti aldaw ko no makita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga ron ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindili ka pala nga men. Amok matla kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita kat mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiayayam ken ka. O baemot kami na. Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom da ito, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay, agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro ati agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pits na itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Nanang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarum mo no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamu ka nga rod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jeng asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ije balayda. Inawagan la je asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sa o je anak mo. Awan mo't mataktakderan na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarum dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamat nga ron ti pagyamyaman, nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio.
Awan apulos ti makunakan kwa na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkun-konsumisyon iti asawam, tanagmayat ti awram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adapim mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong ka, tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanay, adda sobra ang materyales si balay. Ipabunag kunto dito balay tao sa rinyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na, patarimaan yun to'y balayaw. Ta sayang dagi ang materyales. Ado pa'y dagi dyan. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha? Ay na, nagsaya atin barok. Nagsingput kagayam at talaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na dyan nanang, lipatin yun dayta. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at talaga barok. Nagpakpakawanak nga rod iti manugang ko kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panangawawir ko kadagiti apukok kadakwada. Napintasen ti biyagda nga gasawa ita ta malaksid iti trabaho da at dapay agduduma ang negosyo da. Ket ni dali nga anak ko ti makuna kakagasatan kadakwada nga anak mi ta iso ti napintas ti biyag na itan. Alakastan ti gayem mo guri. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Ailey Palacio. Inyornos para iti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Sali saan napud na nagan, ti may patanga-tanga drama ita. Ngam shoutout mampay kani Dominic Musuela dita Malaysia, Jomina Aison from Tumana, kani Vin Balestra. Kastiman ti kuna ni Kabsat Sali. Dear Manang Biyanang, ada kabsat mi nga ampun kada kami nga kakabsat, jay ampun tinapintas ti biyag na. Isu nga amin nakasapulan mi, isu ti asitgan mi. Kat gaputan na singpet, gun dawayan mi matdaytan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamot bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta, no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pa ket dinemele Isu nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot ngamin iday tinakiasawa. Naimbag ni Meli tauray kaskasanaw nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat ngamin ni Manang Meli. Ta nagtrabaho iday bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dayjay samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale, umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag.
Tana imbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tane, awan man ang amin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery ka kat. Ha? Nala, mapanakon ija kusina niya. Takita aknoan niya dagiti awan ija balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa manang mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya at mat nga rod ah. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan akat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles ginabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay mo tan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswanda tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumot nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nak. Nang runakat da kayo laang ti mabati dito eh. Naimbag kumaano tsak amo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amangan no nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam nila nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umado nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang yawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige ah. Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne, may mutan na kami sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay wan gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat eh. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day chay? Wan Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay wan anya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, owan. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan mati amok.
Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga ag-iyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya, Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo da atob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga ro ti aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Ino, nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kastater aramidan da kada kayo. Iso nasaysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang ano diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy. Ibatim dagita lalabaan ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag akatsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak. Anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pa'y lang na dinanangkan tatang datoy. Iso nga ada karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay.
No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kentatang yu ken kuana ide. Nabayaga na nakabayad ni manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadaan ng tartaripato kadananang kentatang yaw. Hindi bumakit ken lumakay dan. Ta nagtatalawan nyo ket nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amo ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na ka man mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang nga anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Huwan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan nanti bibiyang ta ita. No anya man taramidan da tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga ay awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay na, pasensya kan ading ko. Tanima ding amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikan na kiti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan manang Melay. Kasta mo tanti lang am. Ay, pasensya kan ano simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspos siyaw kamay. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka ho. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nang runa ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka ho. Kuno ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka ho. Kat, kas ano nga'y? Amo niliya nga da kay ti ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tan Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta matakabsat mo. Dahil tamad kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Melay. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Na. Na. Naganas ka ti panagniw-ngiwat dahil akabsat maun Manang Melay. Ala, pasensya amla kuman, Nestor. Ay nga, no kabsat ko la siguro dahil dyan inarabis kaun.
Hello, Leia. Apay mat nga apag isula nga bayad ni nanang mo ija hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang me te kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngamawan utang ko na yung baga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan ada ipampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte inamid toy. Iso nga awit kan. Tano makarwar ni nanang mo sa hospital kat awan nanti pagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taakman telaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bay amon, Nestor. Awan ti pigsa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalaman ang ano sampay lang tagnad dito bakan ti asilid dito balay. Sana balay, anda na kiti babae nga anak ko dito yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Nga magyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rodon ni auntie ngay nanang, Ada ka no ije balay da pare, Nestor. Husto pa lang ja atap ko kat. Ada relasyon dagi je nga duwa. nga ta nanang? Ay na. Haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko. Adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanyak. Kat amo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Ne, adda mo't gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo. Apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milindata balay nga naipatakdar ita. Nanang, Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. kat anya pa ngay. Nanang, simang gaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapantayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo to nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay, nohan nga gapo kada lolokan lulam. Napintas ayat ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot ti nasabat mi nga karubangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot ti bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Anda pa'y bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito
Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akas ta, ti panagsasaom di ta ka anakam. Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limasto kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang, tulungan da! Maururang di balay tayo! Ha? Ay, di balay me, maruram ka no? Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan na kita anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo. Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yo, Sally. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, Sally. Iso at ikamadanakan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay la kuma, tagbalbaliw kan. Inino tanay patakder mi ti balay mi babaan ti tulong ti gobyerno kan babaan kadama ng meli. Uri sana napintas abalay tinapatag adda pag naadan mi. Sinulnitak nga rod tinagbasulak iti kabsat ko babaan ti panang tulong ko kadakwada iti kanaka. Kas kumay ti panagdalos, panagluto, kan panaglaba. Alakastan, tugayim mo, Sally. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa. Manang Biyanan! Hello manan, gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin, ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Lita, saan napod na naganda kin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay, da Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kan ni Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear Manang Biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak latta, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita. Akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Dito'y akong nga agnaid na lang. Apayan. Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kayat ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sina akon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam da ita. Inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babae kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme dar armam dita?
Apay magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no natipod no arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background da ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Mga noy so ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya mala no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awir kan kwa na. Awan ngamin ti amok apangital kakan kwa na. No di da kayo laeng. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ano ka ala Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Na, tayraman mo pa'y laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay anagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asan na da kayo tagkagasat. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mo ta mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't, Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na noosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Nukasta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Anusak ti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Kasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan. Mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amo balasang ka. If tomorrow never comes... Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo mo tatang. Kasangsangpit ko pa lang. Mungat at dagos ni pasungad yu kanyak. Anya mo tikas tangaw ka yung. Laklakayan kayo nga di kayo palag balbalaw. Kasta ka na yung ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na'y kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsadot-sadot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta bakit? Impawit ni Clara. Anya, ay na nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang yung sikat idenggan na. Tanusyak, di nakdengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sana ga po ta adda iji abroad ni Clara kat isumot amin ang tiagastaws.
Ni David nga anak ta ti lalaki, bakit? Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na? Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagam. Pangasiman, David, anak ka. Agnakam kan, tasaan kan nga ubayin. Apay man na nakasta ti tuno ti boses yo, tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti kaaruba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw, di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakkel mo ti ipaw-pawit na, tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apay adi mo labdan ang mangilimin man ang iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Ka makasapul to Kananya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubyan Kanayon mo latan na konsintyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Ang mga pa kay sagmakan na dahi ta apanang kunsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di tabalayong. Awan po na anya ko maita. Nabayag mo to na nagsina kayo ita anak ko. San aya? Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan po na. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minun tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw. Ngam di kan mang namnamak kan ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mau. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibagamang magkini bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo dito'y. Anusan nyo pala ang ti mga ramid karagita nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Bumanaw tan dito'y. Tama nga no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Ang mga datrabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito'y. Swapang maggayam day dya babae. Imbes nga may na jay anak ta ti bagbagaam tapno agtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho. Ngam isaw adalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. O kahit
Pag nainanda nga rodan, Kagawid da siguro na ije balay da Janice aswapang. Nana Osang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amu yumat, awan dado maapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot kanayon ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyamanak manen nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguron day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo kuyo kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana, basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ngam, Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack, Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagdapo ko ta. Naglalay nga ngay. saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay, katsika mo tinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka ni ti panagsasaw ni Bakawit, Clara, balasang kaw. May kawala siguro na dyan, ta alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasanong arudaytan ngay. Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta Bakawit. Ay uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis dito balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kan may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Ang mga ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak matlaangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita.
Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangted iti suporta ti anak na. Saan nana? Ngam okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen anagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't di alang nga road, agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalat ngagtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tilako. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikum dapay ngamin dito'y bakery. Ay na. Dimbakalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Wen tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito'y. Wen nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan paraken ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba? Di ba pa ni Jibalay da? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga ron ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kas jay ti impakpakita mi diken kuana. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagat nga may ni Clara bakit buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Wen nga roda naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Right, ada kamot na ba? Tatang, tag naudak manan dito balay. Anya, Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kon. Anya? Ha? Gusto mat. Tadyak mo lakayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano miti biyag mo itada bay. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak ngagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkuranga kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ijay pagadalan da. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at ti meriendayo, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan niyo kini Travis. Ay, pasensya kan Nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa'y titaraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at latati tratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay nahagyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta?
Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulnit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ko man ti amin kadata. no may papan kan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Lana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yan aya. Rinabi mo't lakastakan David. Puyatan nak mo launa yun anak ka. Sa akong kamalan ti sakit na nalang. Dalay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni hospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuar sakit na. Ay, wag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga ron mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamot ngamin. Ah, Pinanoy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. nalala. May bayamon da ita. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat matan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikaso kan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kanig Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Lita. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.